Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Amen. N'umunsi mwiza cyane w'igiciro imbere y'Imana. It's a great day with a greater value before God. Umunsi twaje guhimbaza Imana. A day we came to praise God. Kandi nayo And God in return ikaba yiteguye kuduha imigisha. Imana ishimwe. bless us. Amen. Mbese ninde utishimiye uyu munsi mwiza? Who is not happy for this blessing day? Ndabona ntawe. Seem not. Ninde wishimiye ko Imana yatugire neza uyu munsi kaduha uyu munsi? Biganza hejuru. Haleluya, haleluya. Hallelujah. Amen. Reka duhe Imana yacu ikaze hagati yacu. Let's applause to God and may God be with us. Tuyikomera amashyi tuyihe ikaze. Haleluya. Hallelujah, Yesu rakaza mu bawe. Hallelujah, may Christ come in you and with us. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. We are going to read the word of God. Nta gihe dufite cyo guta. I wouldn't have time to waste. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. We are going to read the word of God. Turarisoma muri Luka igice cya 16. And we are going to read the book of Luke chapter 16. Umurongo wa 19 kugeza wa 31. Verse 19 and 31. Once again, Luke 16 verse 19 and 31. Turasoma mu ndimi ebyiri gusa. We are going to read only two languages. Umwe ari budusomere mu Kirundi. One shall read in Kirundi. Undi aradusomera mu Cyongereza. And we shall read it in English as well. Abafite Bibiliya z'Ikinyarwanda basome batuje barebe ibyo tugiye kureba. If you have a Bible of a different language, please read along and follow us. Once again, it's Luke 16 verse 19 and 31. Basome muri Bibiliya zabo birumvikana. Luka, ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka igice cya 16 umurongo wa 19 kugeza ku murongo wa 31. Ni mirongo myinshi ariko turayisoma. Amen. It's a long verse, but nonetheless we shall read it. Mu Kirundi haravuga ngo umugani w'umutunzi n'umworo. Habaye umuntu w'umutunzi yambara impuzu z'inyambarabara nizera nziza yama adibamiye mu byiza imisi yose. Kandi hariho n'umworo yitwa Lazaro tembagara ku irembo ryiwe tonyanga ibisebe yipfuza guhazwa n'udukorokera munsi y'ameza y'uno mutunzi. Kandi imbwa nazo zaraza zikamurigata ibirenge. Hanyuma rero wa mworo arapfa. Abamarayika bamujana mu gikiriza ca Aburahamu. Na nyamutunzi arapfa arahambwa 23. Ariko ari kuzimu ararangamiza ababazwa cane abona Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gikiriza ciwe. 24 aratabaza ati Aburahamu muvyeyi ngirira ikigongwe rungika Lazaro akoze isonga y'urutoke mu mazi amfuvye ururimi kuko nsesekerejwe murubeya. 25 Aburahamu aramubwira ati mwana wanje ibuka yuko wahawe ibyiza vyawe ukiriho. Lazaro nawe yahawe ibibi none amariwe imibabaro hano nawe uraseserezwa 26. Mbere ukuye n'ivyo hagati yacu nawe namwe hariho imanga ihambaye yashizweho kugira ngo nihagira abagomba kuva ino bakaja aho muri ntibabishobore. Kandi ngo
ntibave iyo ngo bashike aho turi 27 nawe ati ndakwinginze se muvyeyi umurungike mu rugo kwa data 28 kuko mvise bene mama batanu ababwira uko bimeze ngo nabo baze hano hantu ho kubabarizwa 29 Aburahamu aramubwira ati bafise ibya Mose nibyo bavugishwa n'Imana nibabumvire 3 haravuga ngo nawe atoya Aburahamu muvyeyi ariko ni hajayo uvuye mu bapfuye bazokwihana 31 aramubwira ati nibatumvira Mose n'abavugishwa n'Imana ntibazokwemera naho hoza umuntu azovuka mu bapfuye Imana idufashe. Amen. The straight English once again is the book of Luke chapter 16 verse 19 and 31. The title is the parable of a rich man and a poor man. 19. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores and wounds, and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. 22. The time came when the beggar died, and the angel carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. In Hades, when he was in torment, he looked up and saw Abraham far away, with Lazarus by his side. So he called unto him, Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in the water and cool my tongue, because I am in agony in this fire. But Abraham replied, Son, remember that in your lifetime you received your good things, while Lazarus received bad things. But now he is comforted here, and you are in agony. And besides all this, between us and you, a great chasm has been set in place, so that those who want to go from here to you cannot, and those who want to go from here to you, and those who want, let's read it again, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us. He answered, Then I beg of you, Father, send Lazarus to my family, for I have 5 brothers. Let him warn them so that they will not also come to this place of torment. Abraham replied, They have Moses and the prophets. Let them listen to them. No, Father, Abraham, he said. But if someone from the dead goes to them, they will repent. He said to him, If they did not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced, even if someone rise from the dead. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Dusomye amagambo atari makeya. I will read a few words, well, not a few. Kuyasoma ubwayo adutwaye igihe kinini. Reading them themselves, it took us a while. Icyakora turagerageza tuzigama igihe. But nonetheless, we try our best to save as much time as possible. Muri iyi mirongo dusomye. In these verses we just read. Ubwayo iyi mirongo Bibiliya iyiha titre. The verse themselves, the Bible gives a title. This verse we read have its own title. Muri Bibiliya y'Ikinyarwanda haravuga ngo Umugani w'Umutunzi n'Umukene. The title says in other languages that the parable of a rich man and a poor man. Yesu yakundaga kwigishiriza mu migani. Because he loves to teach in fables, in fables tales. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko yari bwenge. Because the word of God said that Christ was very wise. Mu gihe yaje hano mu isi, so when he came on earth, yamaze igihe yigisha kandi akigishiriza mu bwenge. He lived teaching in wisdom. Abatumva ntibyari byoroshye ko babyumva. And those who could not understand it. Ariko abahawe ubwami bo bumvaga icyo ashaka kuvuga. Those who serve God's kingdom, they understood exactly his point of view.
in what we're trying to say. noneho ku bwa Yesu So on behalf of Jesus Christ, niho tumenyera ukuri kw'ibintu biba mu isi we y'umwuka. get to understand the truth of what is happening spiritually. Yesu niwe waje ahishura ibibera mu isi y'imyuka. He came to show what is happening on earth spiritually. Kandi nawe waje ahishura ibibera mu ijuru. And he came to reveal what is in heaven. Kuko yaje ari ishusho y'Imana Because he itaboneka came Imana in the image of ishimwe. God, because God cannot be seen. Noneho hano turabona uyu So mugani. here we see this fable. Uyu mugani Yesu yarawuciye Christ gave this fable ashaka kugaragaza uburyo abantu bitwara hano mu isi bigira ingaruka aho bazajya. trying to show how people that the way they live on earth will have a consequence or an outcome in where they are going. Noneho muri iyi mirongo turabona abantu batatu bagaragara bavugwamo So in this cyane. verse there was still three men that be spoken. Haravugwamwo umutunzi, There was a rich man, hakavugwamwo n'umworo ko bavuga mu Kirundi, and then there was a beggar, mu Kinyarwanda bamwita umukene. or a poor man. Ndetse hano berura izina ry'uwo mukene And then the poor man they named him, bakavuga yuko ari and Lazaro. they said that the poor man was named as Lazarus. Haravugwa n'undi And then there was another man, umukurambere and there was like a leader, w'Abayahudi witwa and Aburahamu. there was Abraham. Abo bantu batatu bari And these kugira two men, umurimo ukomeye muri iyi mirongo They tugiye. had a powerful tumaze message gusoma. in this verse we just read. Umutunzi, So the rich man, uwo mutunzi yari ariho, so that rich man was still living. He was yari alive. umuntu wari ukize, He was a man who was wealthy. yari afite amafaranga, He had money. yari afite ibyo yifuza He had byose, all that he desired. yambaraga He bitangaje. dressed in fine clothing. Ndetse muri Bibiliya y'Ikirundi Because in the Bible says bavuga ko yambaraga ngo impuzu They had- z'inямbarabami. that he dressed in the kingly ways. Inямbarabami Basically in the fine clothing. Or mu fine Kinyarwanda line. bavuga ngo imyenda y'imihengeri. Basically, let's call it a luxurious clothing. or luxurious Umwenda fashion. w'umuhengeri ntabwo wambaraga uwo ari we wese. Luxury clothes could not be worn by anybody. Uwo murabyibuka ko ariwo bambitse Yesu You know that the bamushinyagurira. same robe, the fine robe, is what they dressed with Jesus Christ when he was Cya gihe bamwambika n'ikamba ry'amahwa. when they put a thorn, a crown of thorn. Noneho uwo mutunzi yarambaraga So imyenda myiza this rich ashaka man had yose. fine clothing, Yaryaga n'ibyo kurya ashaka and he byose. had all the food he desired to eat. Ariko ikibazo But the only ntiyarazi problem Imana. is he did not know God. Ikindi And something else, nuko muri we ntihagiraga because urukundo. in him there's no love. Ntihagiraga urukundo rw'abaciye He bugufi. had no love for those who are humble. Ikindi yari And something else, umwibone. he was prideful. Uwo niwo mutunzi uvugwa hano muri And that Bibiliya. was the rich man spoken in the Bible or in his verses. Hari n'undi nanone. And then there was another, Uwo yari Lazaro. and that was Lazarus. Lazaro uwo So yari Lazarus, umukene. he was very poor. Ariko ntabwo yari umukene mu buryo busanzwe gusa. But he was not poor in the easy way, or simple Ahubwo way, but rather yari anafite n'ibisebe bikwiriye he umubiri we was wose. poor with wounds in his whole body, or sores in his Yari whole afite body. ibisebe byinshi He ku had mubiri wounds we. in his whole body. Uwo Lazaro ngo yari And hanze y'inzu Lazarus was y'umutunzi. always outside the rich man's house. Ntabwo yari afite ibyo kurya He had, bimworoheye. he had no food to eat. Kubibona byari bimuruhije. And to get food was very hard for him. Ngo yifuzaga kurya He had desire. yifuza kurya utuvuye ku meza He had y'umutunzi. desire to eat the food, the crumbs of the man, of the rich man. Ariko natwo ntiyatubonaga mu buryo But even the bworoshye. crumbs you could not get to them. Bibiliya iravuga kandi And the Bible says hari imbwa there was a dog, zasaga n'izimugiriye and neza those dogs were good to him zikaza kurigata because the dog ibisebe would byo ku come and they would mubiri start we. licking his wound. Ngiyo sene y'uwo mukene And uko yari ameze. that was the story or the ways of the poor man. Noneho uwo mukene yabaga ari aho, And the poor man was there, umutunzi ntiyanabyitagaho ko ari but the umukene rich uri man hanze. didn't care that there was a poor man outside his gate. Nta nubwo yigeze anabwira umwe mu bakozi be ngo Nor- bamushyire ibyo kurya. Nor did he ask one of his servants to take food to the poor man outside his house. Lazaro yibera aho ngaho, And Lazarus was living outside the rich man's house. atungwa n'ubuntu bw'Imana. And he was living on by the grace of God. Ariko hari icyo Lazaro yari afite gikomeye. But Lazarus has something but very powerful. Lazaro yatinyaga Imana. Lazarus feared God. Haleluya. Amen.
Lazaro yubahaga Imana. Lazarus respected God. Mu gihe yabaga ari hariya hanze, In time when he was outside, yaribukaga agasenga Imana. he prayed. Mu gihe yabaga ari hariya hanze, When he was outside the gate, yabwiraga iti Imana he umpe icyo said, kurya cyanjye cy'uyu he munsi. said, God, give me food to eat for today. Ubane nanjye Mana, And be with me today, Mama. nguhaye icyubahiro Mana I give you yanjye. respect, oh God. Uyu munsi urinde umutima And today wanjye. protect my heart. Uyu munsi undindire mu gakiza And today kawe. protect me in your grace. Uyu munsi unyemerere And umwuka today roho wawe abane allow me to nanjye. let the Holy Spirit live within me and guide me. Noneho Lazaro nuko In yabaga Lazarus, aho. he was living that way. Yari umukene mu by'umubiri, He was a poor man physically, ariko mu buryo bw'umwuka yari umutunzi. but Haleluya. was rich spiritually. Yari umutunzi He mu was by'Imana. rich spiritually in God. Nubwo yabaga ari aho, Although he was there, bamureba nk'umutindi although they uraho, could see him being poor physically, ukwiriye no gusuzugurwa. that he should be rebuked. Ariko abamarayika bari impande The ze, angels all there beside him, bari kurinda they Lazaro were protecting Lazarus, ngo hatagira ikimuhohotera. that nothing could harm him. Lazaro yabaga ari aho And Lazarus was always living over there, ashonje, living in hunger. yifuza kurya utuvungukira. Not eat the crumbs from the rich man's Ariko hari table. ikindi Imana yamukomeresheje. But God made him strong something else. Mu mutima we hari huzuye umunezero In his mwinshi, heart was filled with joy. kubera agakiza yari afite muri Because we, the salvation that's within him. kubera ko yari umuntu watinyaga He was a Imana. man that feared God. Urabizi iyo utinya You know that Imana, as long as you fear God, no mu bukene iragusanga even in the poverty, God is with you. ikagukomeza. And God makes you, strengthens you. Mu gihe cy'umubabaro That when you are in sorrow, going through problems, ukumva muri we hatobotse and you feel indirimbo, the energy of songs, ukaririmba, and you sing, and you are ukanezerwa. happy. Nibutse indirimbo iri mu ndirimbo zacu I remember a song ivuga ngo sinzibagirwa igihe that says that nakizwaga, I will not forget when I was saved. ubwo Yesu yinjiraga mu mutima That was wanjye, crossed into my soul or my heart, ngo narabohowe, and I was freed. ngo ndamuririmbira zaburi nyinshi Imana And I ishimwe. sang him song of praise, amen. Nuko Lazaro That way yaranezerewe. Lazarus was always happy. Turi aho ngaho dusa naho twimagina uwo Lazaro. When we were still on Lazarus, Lazaro yari aho ariko afite ibanga that was there, ry'Imana, he had a secret from God. akaguma hanze He was y'inzu outside the gates, ariko afite ibanga but he had ry'Imana. got a secret. Iryo banga And ry'Imana that secret, nuko yumvaga ko nta cyamutandukanya he felt n'Imana. that nothing could separate him from God. Nubwo nasonza, That although I could be hungry, ndaguma hafi y'Imana I would stay yanjye. close to my God, amen. Nubwo naribwa n'ibi bisebe, Although I could be killed by my wounds, ndaribwa ariko ndaguma hafi y'Imana I'm tormented, yanjye. but I would stay close to God. Imana nayo yaramurebaga. And God will look down him. Iri mu ijuru amaso yayo God yabaga heaven- ari kuri Lazaro. In heaven, God will look down upon Lazarus, Kandi Lazaro nawe umutima and we Lazarus' his heart uri hafi y'Imana. Imana was ishimwe close to God, cyane. amen. Noneho hari umugani baca mu Kinyarwanda So there's a riddle in one days. ngo umwishu, sinzi ko ashobora kubisobanura natabisobanura mu mubabarire, ngo umwijuto w'ikinonko ntumenya ko imvura izagwa. Amen. Murabizi iyo umuntu ari guhinga izuba ririho hari hakati ikintu cy'igipande cy'ubutaka kikagenda gihirima kikagera epfo gikomeye. Icyo ngo umwijuto mbese ukwishima kw'icyo kinonko ku buryo gihirima ntabwo kimenya ko imvura izagwa. Iyo imvura iguye iragihombora nticyongera guhirima. Uko niko abantu y'Imana ibahaye umugisha. That's when people are blessed by God. Barasinda mu munezero w'umugisha Imana bahaye. They overcome by the joy God gave them. Yabahaye amafaranga menshi bararya blessed so much bakishima. money they consume and they are happy. Yikabaha imyenda bagahinduranya uko They bashaka. get clothes they could change every day as they wish. Nta as they nubwo want. batekereza abakene bari hafi yabo. But they don't think about the people who are besides them. Nta nubwo batekereza ati nanjye nari kuba umwe muri bari They don't consider abakene. that maybe I might have been among the poor people. Arasinda akibagirwa But akanezerwa they're mu byo consumed by Imana the yamuhaye. joy and they forget that God blessed them. They could have been one among these who are poor. Ariko igifite itangiro cyose gifite But iherezo. whatever has a beginning has an ending. Noneho ijambo ry'Imana riratubwira ngo And the word of God says, igihe kigeze a time came wa mutunzi yarapfuye, that the rich man died Lazaro nawe and yarapfuye. Lazarus died as well. Ibyo dukora hano mu isi So biradukora. whatever we do on earth here, Murabyemera?
ibyo dukora hano biradukurikira. Whatever we do here follows us. Nguyu ukoze neza uyisanga iyo ugiye. If you do good, you can see ahead of you. Wakora inabi nayo ukayisanga iyo ugiye. You will meet it in front of you. Basic karma. Noneho ijambo ry'Imana riratwerera riratubwira ngo, in the word of God says, marayika araza afata Lazaro, that the angel came and took Lazarus amujyana mu gituza and cya took him Aburahamu. beside Abraham. Amen. Babyise ngo iki mu Kirundi gituza cya Aburahamu? Mu gikiriza, amujyana mu gikiriza cya Aburahamu. Next beside Abraham or next to Abraham. Noneho wa mutunzi nawe arapfa arahambwa. He died, was buried. Ntabwo ari ryo herezo. But that was not the ending. Guhambwa k'umuntu si ryo herezo ry'ubuzima bwe. Being buried is not the end of your life. Kuko kuturiho, because as we are living now, iyo tuvuye mu mubiri, that once you leave our body, harahandi Imana yateguye the other place God has prepared buri wese ahaba bitewe nuko yabayeho ari mu mubiri, to live their best on how they lived on earth. Noneho Bibiliya iratubwira ko abo bantu bageze iyo, this individual, once they arrived over there, bagiye ikuzimu, that they were in Hades or in hell. Reka mbabwira Abayahudi uko bahitaga aho hantu. Let me quote how they consider this place. Abayahudi aho abantu bapfaga bose bajya, that whenever they died, bahitaga Sheol. Hade. Bahitaga Sheol. Sheol. Hade. Sheol. 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 Noneho Abagiriki bo bahitaga Hades. Or the Greek they call Hades or Hades. Ntabwo mwahasobanura muvuga ko ari Gihenomo ya. It's not hell, it's Hades. Ntabwo ari Gihenomo. So we're not saying hell. Sheol. Was this Sheol? Ni ahantu abantu bose bapfaga bajyaga. It's the place where all the departed spirits they go. Ariyo mpamvu usanga na Bibiliya ivuga, and that's what the Bible says, ngo nuko umwami uyu n'uyapfuye aragenda asanga basekuruza. When the king died, they went to meet his ancestors. Nanone Dawidi apfuye asanga basekuruza. So when David died, he went to meet his ancestors. Abasanga aho ngaho. He made them over there. Noneho na ahantu mu isezerano rya kera. It's a place where Old Testament. Mu isezerano rya kera. Bahabonaga nk'ahantu hamwe abantu bose bateranyirizwa bajyamwo. All the dead spirits they go in the midst. Ariko bitinze, but without taking long, Abayuda baje gusobanukirwa the Jews came to understand that bose batajya hamwe. Not everyone goes in the same place. Sheol babona ko igabanijemwo ibyumba bibiri. The Sheol is divided into two rooms or two locations. Tugenda ni gahoro ndajya ngenda gahoro kugira ngo usobanure neza. Utihuta. Sheol baje gusanga isa naho igabanijemwo ibice bibiri. The Sheol was divided into divisions or two locations. Noneho mbihindure mbyite kuzimu. Or let me call it hell now. Mu Kirundi mubyita ngo iki ni kuzimu. Kuzimu yari igabanijemwo ibice bibiri. Hell was divided in two places or two divisions. Hari kuzimu. There was hell. Igibwamwo n'abatubaha Imana. Where those who obey God will go. Hari na kuzimu. And then there was hell. Igibwamwo n'abubaha Imana. Where those who obey God will go. Aho hajyaga bubaha Imana. And those who obey God they will go there. Bibiliya yahitaga. The Bible called it igituza cya Aburahamu. Or Abraham's resting place. Rya zina mwarimu yavuze mu Kirundi. Where they said in Kirundi earlier. Aho ngaho. Or there they abahabaga. Those who lived over there, bari mu gituza cya Aburahamu, it was beside Abraham. Barishimaga. They were overjoyed. N'ahantu ho kuruhukira. It's a place of resting and to be happy and overjoyed. Hariya hatari mu gituza cya Aburahamu. The place where it's not beside Abraham. Hari aho kubabarira. It's a place of agony. Hatwikana hari umuriro utwika. To be tormented. Ku buryo abahari bababaraga cyane. Those who lived there, they were in agony. Wa mutunzi yagiye hahandi bababarira. Whenever there. Naho Lazaro yagiye aho Abraham ari. And Lazarus went beside Abraham. Nguko uko ibintu byari bimeze. That's how things were. Ndetse wagerageza kwibaza. You can think to yourself. Ukaba wasobanukirwa. Or maybe you can try to interpret or understand it. Kuki mu isezerano rya kera. That why in the Old Testament. Umupfumu yashoboye guhamagara Abraham akaza. The witch called Abraham and Abraham came. Kubera yuko aho hose. Because all the places they went. Hari abasobanura Bibiliya ko Satani yari afite imfunguzo zaho. That in the Old Testament Satan had the keys. Ariko ugeze aho. But once you get there, wakwibaza uburyo ki yazibonye. You can think that how did he get the keys? Aho nanone wasobanukirwa kuki. But you can understand it at the same time. Kristo byari ngombwa kwaza apfe. That
it was a master Christ died. byari ngombwa That it was a kwapfa master he died. ngo amanuke ajye muri And he Sheol go in Sheol or Hades abohore ba bandi bose bahari to free bapfuye those bizera who died believing him. ba bandi bari mu gituza cya Those who are Aburahamu beside Abraham ni nako karere and that location abyimure to remove them. noneho kuzimu hasigaremo So in here gusa there could ba be bandi only bababazwa those who have been agony or been bari tormented. munsi y'ububata bwa Satani Those who are under the noneho slavery of Kristo Satan. apfuye So when Christ died, yahinduye byinshi muri Sheol he changed many things in Sheol or Hades. nk'uko dusoma mu Baheburayo igice cya kabiri As umurongo wa we 14 Hebrews Abaheburayo igice cya kabiri umurongo wa Hebrews 2 14 verse 14. ariko mbanze nsome Matayo 27:51. Let's read Matthew 22 Yesu verse apfa 20. uko byagenze. Matayo ntabwo tuhasoma ndahababwira ariko mufungure Bibiliya muharebe. We're not going to read it by Kirundi. Matayo 27 umurongo wa Matthew 51 27 verse 51. kugeza wa Matthew 53 aravuga ngo Yesu apfuye that when Christ died, ibituro birakinguka intumbi nyinshi all the zabera door open and those who are holy righteousness, bari basinziriye those who are sleeping, bava mu bituro that they left from the bottom, maze amaze kuzuka and then once he was risen, binjira mu murwa wera babonekera benshi. that enter into the holy sanctuary to overcome with many. Ngiki kintu gikomeye Yesu yabanje gukora. And this is something that Christ did first. byari ngombwa ko agenda That kubwiriza He was imyuka must go and y'abapfuye. tell the spirit of the dead Iyo myuka that those spirits ntabwo ari babandi baguye mu byaha, is not those who fall in their sins. ntabwo ari bo Yesu yagiye guha doziye mu They're not the one chance, Christ will tell to give a new life or new meaning. ntabwo ari bo Yesu yagiye guha They're not the one amahirwe that Christ ya will to kabiri. give a new freedom. Turi kuvuga dusekurana ku buryo batumva n'abandi ntibumve. None ntabwo ari bo Yesu yagiye guha amahirwe ya kabiri. But they're not the one who want to tell or give a new freedom. Si bariya bapfiriye mu byaha. They are not those who died in sins. Abo Yesu yagiye kubwiriza The one Christ will to tell ni abapfuye bafite kwizera. are those who die in faith. Ba bandi bose n'abahanuzi n'abandi bose See, all those who died, the prophets, the nibo counselors Yesu who died in faith. yagiye kubabwira, Because Christ wanted to tell them ngo kubabwira ngo noneho amasezerano yakozwe, to say that now the promise has been fulfilled. agakiza mwabwiwe kera The salvation you were told long time ago kasohoye. has come to be. Umwana w'umuntu yabambwe ku musaraba kandi aje gutunganya igikorwa cye hano naho. A child man had been crucified on the cross and it came down to fulfill the promise. Noneho aho habereye intambara ikomeye. That there was a powerful war that happened. Murabyumva ko habereye intambara Because know that there ikomeye. was a war happening. Yesu yagiye kurwana aho ngaho Because Christ went to fight the war kugira ngo because hasore ikindi kintu. that something new can happen. Mu Baheburayo igice cya kabiri umurongo wa 14 kugeza In 15. Hebrews 2:14 to 15. Aho ndasaba mwarimu ahadusomere. Abaheburayo Hebrews chapter 2 verse 14 15. kabiri 14 kugeza 15. Hebrew 2:14-15. Abaheburayo kabiri ku murongo wa 14 kugeza kuri 15 haravuga ngo uko Kristo yabaye umuntu ngo acungure isi, nuko rero kuko abana bahuje inyama n'amaraso, nawe ubwiwe yahuje ivyo nabo, kugira ngo ababone uko abapfa kandi urupfu rwiwe aruhindure ubusa. Aruhinduza ubusa. Ayuhinduza ubusa. Ufise ubushobozi bw'urupfu niwe wamurwanitse. 15 kandi ngo arokore abajakariye ubwoba bw'urupfu bose iminsi yose y'ukubaho kwabo. Amen. Amen. Noneho yaramanutse. So
Then he came down kubw'urupfu rwe because of his death. byamuhesheje kumenagura ingufu z'uwari ufite ububasha ku rupfu. To destroy, he gave him the authority to destroy the only power over death. byamuhesheje imbaraga It gave him the power, strength, or authority zo kumenaguza urupfu rwe to destroy his own death. uwari ufite ubutware ku rupfu. The one who had the authority over death. bigaragara ko satani ni wari ufite ubutware ku Means rupfu. that Satan had the authority over death. byabaye ngombwa ko Kristo amanuka So he was a master Christ go down none se himself. kubw'urupfu rwe amenagura imbaraga za By satani. his death, he destroyed the power Satan hold. noneho And then, nicyo gituma mu byahishuwe igice cya mbere umurongo wa 18 that's in Revelation 18. aravuga ni shema, He said in Shema, aravuga n'ubutware. he said that is his right. He speak with the Or he authority. spoke with authority, thank you. He speak with the authority. Yavuze n'ubutware. aravugana And he ubutware spoke with authority, abwira Yohana n'abamwizeye bose. telling John and those who believed in him. aravuga ati And he said, kandi nduhoraho and I am God, icyakora nari narapfuye the one have done my death, ariko none dore mporaho iteka ryose, but now I will live forever. kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Haleluya. Amen. And I have the key of aravuga death ati and mfite noneho hell. imfunguzo. I have the keys. avuga ko yazizunguza mfite imfunguzo noneho z'urupfu n'ikuzimu. Haleluya. I now have the key of death noneho and hell. satani nta butware afite But ku Satan bizeye has the Yesu, power of it to believe in him. kuko Yesu ni ufite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Haleluya. Because Christ has the key of niwe death and hell. ushyira ikuzimu He's the one who noneho put hell. kandi n'ukura ikuzimu. And he's the one who could destroy hell. Yesu ni umutware. Because Christ Haleluya. is the leader, amen. Yesu arabikwiriye ko Because tumukurira Christ is the leader ingofero. who should give a hat. kwa kundi abaririmbyi bari The way the singer kuririmba sang earlier said dukwiriye kumukurira that we should ingofero. put our hats down. Yesu ni umutware Because Christ is the leader w'abatware. among leaders. Haleluya. Amen. yaratsinze. Imana ishimwe Because cyane. he overcame death. noneho And then, kuva ubwo and since then, abizeye Imana those who believe in him, ubu ngubu tuvuga gutya now it says this. uko Bibiri tubwira Because the Bible tells us abapfuye noneho those who have died ntibakimanuka bajya ikuzimu, did not go in ahubwo hell, bazamuka kwibanira but n'umwami rather iteka they'll go ryose. up to live Haleluya. to a king. Amen. niyo mpamvu And that Pawulo is, aravuga that's what Paul said. ngo erega ku bwanjye kubaho ni Kristo, They say that for me to be alive is for ngo Christ, kandi gupfa kumbereye inyungu, and to die is for my own ngo benefit. kuko nifuza Because I have a desire kugenda to go ngo mbane na Kristo, and live with Christ. kuko ari byo birushaho kumbera byiza. Imana Because ishimwe that is a greater cyane. value than now. Amen. noneho upfuye That's why when you die, warizeye Yesu believe in Christ, uragenda ukigira mu ijuru then you go in kubana heaven na Yesu, to live with Christ. ntabwo Amen. ukigiye You ikuzimu, don't go in hell, aho in hell. Yesu Because- kubw'urupfu rwe yarahahinduye. By his death, he have amaraso changed it. yahinduye byose, His blood changed afata everything. abantu be He have many ajyana people, iminyago, and he bring victory. Amen. noneho yajyanye iminyago And he bring ayivanye victory. aho ngaho. And from there, abo ni ba bandi bapfuye They are the ones who bizeye, died and believe in him. bizeye umwami wacu. They who Imana died ishimwe believe in cyane. him, rise with him. noneho ubu Amen. ngubu And then now, hari ibyo abwira abwira abamwizeye he tells those who twebwe, believe in him who are. abivugana He urukundo, speak with love. atubwira He tells us and kugira ngo says, twe gutinya, so we could be twe fearless, guhinda umushyitsi. so we could be feared. noneho uko atubwira And what he tells us, mu will tell us, byahishuwe 14 umurongo wa 13 Revelation 14:13, aravuga ngo he says, numva ijwi rivugira mu ijuru they hear my voice in the sky, rimbwira riti and the voice tells me, andika uti, ndagira ngo abe yahabonye wahabonye tujyane. noneho mu byahishuwe 14 umurongo wa 13 so Revelation 14:13 says, uwo murongo uravuga ngo that verse says, numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira that I riti, heard a voice from heaven saying, andika uti, that write this, uhereye none that from now on, hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. blessed are those who died in our King. noneho umwuka nawe aravuga ati, And the Holy Spirit says ye That ngo baruhuke imihati yabo
that made their rest. kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Because Haleluya. for their labors, their deeds aho follow them. hantu noneho In that place ni ahantu ho is a kuruhukira, place of ni resting, ahantu ho kwishimira, It's a place of ni ahantu ho happy, gutegerereza, a place of ni ahantu ho waiting, a kunezererwa. place to be happily overjoyed. Tubona no mu gihe And we saw that time too, abantu b'Imana barenganywaga that those who have been tormented n'abazarenganywa. and those who are bullied, ubisome usome igice cya 7 cyose you could read the whole cy'ibyahishuwe, verse, you could read Revelation 17, ngo the whole bari ku chapter, gicaniro basakuza, that they were on the altar speaking, babaza ngo Imana ihorere amaraso yabo, and they asked God to forgive by their ariko ngo blood. bahise bahabwa But they were given instead, imyenda myiza yo kwambara no kubategura no they were kubakomeza, given fine robe to dress, to ngo enable baruhukire them aho ngaho, that to go and rest ngo over babe there, barindiriye ko izindi mbata nazo zicwa nkabo, that to wait and the slaves will be killed, kubera bari bibereye mu buruhukiro ngo baruhuke. because Aho you are naho resting, kuruhukira. because you are in a place of rest, Hallelujah. waiting for God. Amen. Noneho So then, aho hantu on where they were niho Yesu yaduteguriye. Imana ishimwe. is where Christ has prepared for all of us. Ariko Lazaro we, But Lazarus himself, ndagira ngo mumpeye umunota umwe gusa, give niba me about a minute. riri korari yadushyiraho akaririmbo gato. barayikoreye nimubambike imyambaro yera yera, barayikoreye nimubambike imyambaro, bambike imyambaro yera yera, barayikoreye nimubambike imyambaro, Bambike imyambaro, yera yera, barayikoreye nimubambike imyambaro. Noneho tugarutse kuri wa mutunzi, Coming back to the rich man, nibwo yibutse and he remembered, ashaka kugira ikinyabupfura. and he tried to have pity. Mwumvise uko yari ari kubwira Aburahamu ati, You mubyeyi have to Abraham, wacu, go tell my brothers mubyeyi wacu, that he said, Father, ohereza Lazaro that tell Lazarus akoze imitwe y'intoke mutuzi yantonyangirize ku munwa. that to dip his finger in the water and cool me on Ahandi the tongue. nanone Otherwise, ngo mubyeyi you are a ohereza parent Lazaro ajye kuburira abavandimwe banjye that said batanu. Lazarus to go back and warn my brothers. Amaze kubona ingaruka z'ibyo atigeze yemera, But once he saw the outcome of the thing he did not believe in, yatekereje ku bavandimwe be. he thought his brother was still living. Abavandimwe bagomba Because kuba his nabo bari brothers, bameze nkawe, maybe they were like him before he ari died. abantu biri There are ntagondwa, those who could not be advised. abantu bafite umutima mubi, Those who have a bad heart. ku buryo imyifatire yabo To the point where their behaviors yatumye umuvandimwe wabo yumva ko nabo bazazaho nta kabuza. that made that the rich man think his Aramubwira brothers ngo, will come with the word. nyabune agende So he said, azuka at least ababwire. tell Lazarus to go back Aha and tell my brothers. nibabona uwazutse Because if they see a dead man rising, bazihana. they shall repent. Ariko Aburahamu, But Abraham said, ise w'abizera, the father of the ntabwo believers, yizeye ari uko yabonye uwazutse, he didn't believe because he saw the dead man yizeye ko rising. Imana Or yavuze amenya rather, ko ari ukuri. he believed in God because he knew God was the truth. Yaramubwiye ati, And he replied to the rich man and said, bafite Mose that n'abahanuzi, they have Moses and prophets. nibatabemera, That if you're not convinced by them, nubwo hagira uzuka, even if a dead man is risen, ntabwo ibyo byatuma bihana. they will not be convinced to repent. Imana idufashe. May God help us, amen. Abantu bararuhije, The people are tired. umuntu araruhije cyane. A person is very tiring. Imana yaduhaye ijambo ryayo, God gave us his words. ariko iyo rivuzwe But when his words are usanga spoken, abantu bavuga ngo ni iby'abaporoso. the word will say that it's not for them. Kandi nubwo hagira uzuka, But even if somebody is resurrected, nabwo bavuga ngo murumva iby'umuzimu, they umuzimu will nicyo say azanye. a demon speaking. Abantu barananiranye, Because people are very hard to convince. ariko ijambo ry'Imana riravuga But the iki? word of God says Bafite Mose that they have n'abahanuzi. Moses and the prophets to N'iki advise them. yashaka kuvuga? What exactly is it trying to say? Yashaka kuvuga ibitabo bitanu bya Mose, He want to say the 5 book of Moses. kandi yashaka kuvuga ibyahanuwe n'abahanuzi He want to say byose. what the prophets had warned people.
turabifite. And we have all this. Ibyo biruzuye kubisoma tugakizwa. We can read this and be saved. Bifite imbaraga ko twabisoma tugakizwa. We have power to read them ourselves and be saved. Ku buryo umuntu niba atakizwa, if you're not saved, kubera ubutumwa burimwo, because of the words or message, nubwo hagira uzuka ntabwo byakwisha. even if somebody is risen from the dead, you will not repent. Mwene data, and my brothers, mushiki wanjye, my sister, uyu mugani urakwigisha iki? This fable, what exactly is it teaching you and teaching me? Uyu mugani urakubwira ngo kanguka. This fable said, wake up. Nidukanguke. If we wake up, nitwo kurangazwa n'isi. We are the one determined by the word. Isi niye kuturangaza. Because the world is going to torment us. Huko isi irashirana no kwifuza kwayo. The world we end with our own desires. Ariko abizeye Imana, who doesn't believe in God, dufite ibyiringiro. We have our faith. Dufite ibyiringiro ku buzima bwacu butarangirira hano mu isi. We have hope and believe that our life will not end here. Aricyo gituma tugomba gukanguka. And that's how we should be awake. Kandi tukamenya ko tutagomba kurangazwa n'iby'isi. And know that we should not be consumed by the word. Kandi tukamenya ko tugomba kurangwa n'urukundo. And know that we should be shown by love. Tugakunda abababaye. And love those who are hurt. Tukabagaburira bidushobokeye. And feed us if we can. Tukagirira impuhwe babandi babatindi. Have peace to those of nothing. Ariko tukamenya no gukoresha ubutunzi Imana yaduhaye. But not to use the wealth God has given us. Mbese ukoresha ubutunzi Imana yaguhaye. How do you use your wealth? Imana yaduhaye ubutunzi bwinshi. God gave us wealth in many ways. Ubwo butunzi si amafaranga gusa. That wealth is not money. It's not just money. Ubwo butunzi ni bwinshi. That wealth is different. Umubiri wawe n'ubutunzi bwawe Imana yaguhaye. Your body is your wealth. Ururimi rwawe n'ubutunzi Imana yaguhaye. Your tongue, your words is your wealth God's given you. Umutima wawe ni ubutunzi Imana yaguhaye. Your heart is the wealth God has given you. Mbese ukuri nawe ubwawe uri ubutunzi. The way you are, the way of your living is the wealth God has given you. Nyamara nanone ntitwirengagiza ko Imana igera ikavuga ko turi ubutunzi bwayo. The God said that we are His wealth. Niyo mpamvu tugomba kumenya gufata neza iby'Imana yaduhaye. And that's how we should always take care of what God has given us. Kutabifata neza mu gukiranuka. That to not take it as we want in salvation. Iherezo bijyanamwo ni ribi cyane. Because its ending is bad. Nta handi ni kurimbuka Imana idufashe. And its ending is to be destroyed. God help us. Ijambo ry'Imana rirakuburira. The word of God comes and warns you. The word of God warns us. Ngo nidukanguke. That let's wake Tube up. maso. And let's be aware. Kubera yuko umwami wabivuze yavuze ibyazi. Because the king said what he knows. Iyo ngiyo ni habi kubatizera. Where you are going if you don't believe is bad. Iyo ngiyo naho kurimbuka kubatizera. The way you are going if you don't believe is to be destroyed. Ariko kubizera. But those who believe. Kwebwe ijambo ry'Imana riravuga ngo as the word of God says. Tujya mu buruhukiro Imana ishimwe cyane. A resting place when God be glorified. Tujya mu buruhukiro Imana ishimwe cyane. We go to a resting place, glory to God, amen. Ndagira ngo ndangize ngusaba. I'm going to end by saying this. Wumvira ijambo Imana ikugiraho inama. Obey the word of God. The God is trying to warn you or to share with you. Imana irakubwira iti. God tells you. Mwana wanjye. That my child. Umva ijwi ryanjye. Hear my voice. Umva ijwi ryanjye rikuburira. Hear my voice as He warns you. Umva ijwi ryanjye rigusaba. Hear my voice as He begs of you. Mbese uriteguye kumva ijwi ry'Imana? Are you ready to hear God's voice? Mbese uriteguye kwakira Are you ready to bwawe? receive Christ in your life? Mbese uriteguye kwiyunga n'Imana mu bugingo bwawe? Are you ready to join with Christ in your life? Hakurya y'ubuzima turimwo. Because after death, after life, nta gutereta n'Imana. There is no conversing with God. Ntabwo Imana ireba karimi keza. God is not able to speak well. Warebye wa mutunzi na karimi keza. God didn't kill the rich man on how he spoke. Avugisha Aburahamu ko Imana yo ntiyashobora kuyibona. Because he spoke to Abraham but he could not see God. Ngo mubyeyi. He said, my father, ohereza Lazaro. That sent Lazarus. Ariko ntibyashobotse. But unfortunately it was not possible. Uko niko natwe igihe runaka. And that's how for us turamenye tutazatangira kwibwira ngo hari tuzatereta Imana. That know that you not
you will not consider God. ntabwo tuzatereta Imana. You will not beg God. Uyu mugani w'umutunzi n'umukene This fable of a rich man and a poor byabaye mu gihe man, cyashize, it happened long time ago. ariko noneho n'urugero kuri twebwe ab'iki gihe, It's an example to us now. kugira ngo twebwe tumenye ko tugomba That for us to live to know that gukoresha ubwenge Imana yaduhaye that use the wisdom God has given us tukayikiranukira. and obey Him and respect Him. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira And the word of God once again tells us ujye ukiranuka ugeze ku gupfa, that you should be saved until you should be nanjye saved until nzaguha death, ikamba ry'ubugingo Imana and I should ishimwe. reward you in your death. Amen. Ndagira ngo turangirize aha I should ngaha. reward you life. None ubwo turangirije aha ngaha, Although we have concluded our preaching ndagira ngo now, nsabe, I ask of you, ngiye gusaba umudiakoni umwe